Siyabingelela ababukeli emakhaya, siyabingelela kwelikaMthaniya, siyabingelela endle eGoli, eMpumalanga, Cape Town, phesheya kwelwandle, siyabingelela. Ngiyafisa ukuthi abantu bazi ukuthi mawukude udokotela uMgibe'wensizwa uyakwazi ukuthi akuthumelele imithi yakho noma izinto zakho osuke uzicelile. So ngiyathanda ukuthi ngikhulume njoba kungena ubusika. Njoba kungena ubusika ila kuphakama khona ibholiyane kubantu nezizwe, mabe kushanga izizwe noma bekushanga ilwane. Ila kuphakama khona kuyadinga ukuthi uyivikele ngokujulile ukuze ube nebhande noma ube nentambo ozoyifaka ngaphakathi ibe imfihlo kuwena, ozokwazi ukuthi uvikele ibholiyane zakho. Siyakwazi ukuthi siyivikeleke, siyivale futhi, ngoba khona umuntu thothi ushawe ngezizwe ezikhuluma kuyena, akhuluma emsangano noma ubona izinto ey'ngasile, ubona izinto angazazi ukuthi yini le, kuyenzeka kube yibholiyane into enjalo. Siyakusiza futhi lokho, siyakwazi ukuthi sikuvale. Bese ngiphinda futhi ngithanda ukuxwayisa nalaba othola ukuthi umuntu umthwasisile kodwa akabhuli, akaboni, akasebenzi, akulapheki, akangibone lo dokotela onaleyo nkinga. Ngiyakwazi ukuthi leyo nkinga siyilungise, izinto zakho zikwazi ukuthi ngivuleleke idlozi lakho, lixoxe nawe, likhulume kuwena idlozi lakho. Nomuntu osabathe wenza imisebenzi, imicimbi, kodwa akaphuphi lutho, akwenzeki lutho, idalwa kayiphuphuzwa ngabantu nje abahlolayo ukuthi wena isidalwa sakini senza ukuthi, kodwa akwenzeki lutho. Ngibona isukumele leyo nto ngoba kusuke kuvaliwe lapho. Ngiyakwazi ukuthi ngivule lobu dlozi bukazi ukuthi bukhulume nawe, buphile kuwena. Nalaba othola ukuthi usothandweni kodwa umuntu kade ahlala naye, kade aphila naye, akamloboli, akwenzeki lutho, akacabangi kuya kubo. Ngiyakwazi ukuthi kulungisele lowo muntu akwazi ukuya ekhaya alobole, ngoba phela nawe uyadinga ukuthi ukwazi ukuthi ube nekhaya, izinto zakho ziphume, ukwazi ukuthi ugane, ukwazi ukuthi ekhaya bajabule ngawe. Nomuntu-ke othola ukuthi-ke walanda into noma walanda isigubhu kodwa asisebenzi noma sisamsebenzeli, siyakwazi ukuthi sisivuse leso sigubhu, siqale phansi isigubhu, sisebenze, sikwazi ukusiphahlela, sisiphakamise. Kunezinto-ke esiyifakayo ukuze isigubhu sakho sikwazi ukuphakama. Nomuntu isigubhu sakhe ungathi akaboni ukuthi kwenzekani. Ingenxa yokuthi kungena ubusika, kunemithi yasebusika edinga ukuthi uyifake khona kuleso sigubhu, siphakame, sivule inhlanhla, sivule imali ingene. Ney'nhlanga-ke emzimbeni kuyadingakala ukuthi ube ney'nhlanga zemali, umali ukwazi ukuyibona, ukwazi ukuya phambili. Khona uthothi uyasebenza kodwa akayiboni impumelelo, akabone impumelelo eyaphambili. Siyakwazi ukuthi sikuvulele-ke lapho. Nomuntu odinga ukuthi abe nesikhundla emsebenzini, uthothi emsebenzini ulokhu wasebenza kulo lokhu ekunyuswa abantu abaphambi kwakho, siyakwazi ukuthi sikuphakamise. Udokotela uMgibe'wensizwa lo, ngibone ngise-Hammersdale eMpumalanga, eHammersdale e-Unity 4. Mawusesikoleni nje emaxulweni bese uyafona uthi ngikwaNtombela, ukwazi ukuthi ungibone. Ngiyabonga kakhulu.